nĩ ceceni ya Inooro TV. Yes, good morning, yes. Kamau. Yes, good morning. Gwatero. Gutina kauru horo waku? Wega muno. Ngakena ni gukuona. Niguo. Kuona mundu ri. Ni undu mwega. Ni kuga twi muoyo. Na no twathi na mbere kuruta wira uyu Ngai atuhete. Niguo. Tondu acokire kumenya uto wira. Ni itemiria Ngai he wira turarutira Ngai. Ni utungata. Ni utungata na ona rukiri kigogera gucaragia. Ni rai na weekend njega. Muno yagirite. Muno tondu riu ri. Ndikiri hona de muoyo ri. Niguo. Tikakira Ngai thengio. Correct. Eni. Nina ni ndirari na weekend njega. Nigukwira kuria ndirari. No reke twambe tukiuge Ngai ni mwega. Hindi ciothe. Na hindi ciothe. Ngai ni mwega. Na tungigana githweli tuga Mungu ni mwema. Kila wakati. Na kila wakati. Mungu ni mwema. Mundu ria hiwe da kugana githungu tondu ria hata gukena githungu ta gukinyira andu aingi. God is good all the time. And all the time God is good. And that is his nature. Ucio riu ni ciro wa miharati. Twiraga morning guys. Aragi githungu. Throughout kwone kuria miharati. Ni ndihoi miharati ndirahona wega biu. Nyandarua. Aragia githungu. Ungimucerera gwake ri ruga tienge. Morning Kamau. Yeah, morning Njoroge. How are you? Ni je ndiageire ko haria handi na andu account iyo yothe ya Nyandarua tutegucagura uruka uri geithika ni nyumu gutwanjiriria rucini ruru. Mundu othe wa Nyandarua. Niguo. Othe ni magithike haria mari na tumendete. Othe kila mtu. Tuko sawa na watu sisi. No muthe ni kwega ndirigua wega muno tita Friday. Riu ri tutigia thiko cigana tuthurane thiko 35 35 days tukorwo tugithi guthura atongoria aitu aria megututongoria itena riu ringi ria miaka 5 na tugathura andu 6 niguo kuma giti kia MCA tuthie giti kia woman rep tuthie giti kia MP tuthie giti kia senator tuthie giti kia governor na tuthie giti kia president. Correct. Mweri kenda wa mweri 10 wa kanana ri twako tukimenya neti akurathi na ndaingi ni mako moy their fate. Ngai atuige ho atuige muoyo twako tuki mahe horo. Niguo gatheti rauga atia? Gatheti cirario siasa. Gatheti ciere The Standard na Daily Nation. Daily Nation iratwira horo wa uteti wa mutu kana siasa cia mutu. Maundu maria turakirwo wa mbere ni ati mutu ni ugite goro ni urarugire ciringi 200 hari bagiti imwe ya kilo 2 kwa miaka mingi muno mutu ndore woimo na to mutu ni nginya umenya mutu wa rugari nginya ndiringi ciothe ihuthikaga nyumba ri ciothe ni irugite na makiria ya bei nuthu na tugakirwo uyo ukire mwaka wa ithurano ri riu ateti ni monete cia kwaria tondu ria meuka ukiariria andu ni meukimera uhoro wa mutu ni meukimera uhoro wa mathina maya twinamo no kindu gatheti roiga nyendete muno ni riri ni ati Kenyans want solutions. Kenya turenda kihonia turenda kwirwo tugwika atia turenda utinda tukiinirwo already wina goro tugwika atia niki gibatie gwikwo handu ha gukumia na kugoca thina ruge kirora miene ria gitongoretie hari uteti twekireirwo mwena wa Deputy President William Ruto na mwena wa Azimio wa Raila Odinga. O mundu ni hakire maundu maria aroiga aingira ageka nigetha garama yo turo ithie tuhote kugia na irio cia kuria citari na goro na murimi ateithio muno makiria. Othe ni marari horo wa guteithia murimi tondu irio ni kurimwo cirimagwo niguo na no mwana wa Ruto ni arari horo wa riri ona no nginya tugerie kumenya kuhe arimi mbegu na tumahuthirie tumehe mbegu cikurehe maciaro megega na gwikwo research na tugerie tuguthira nginya technology undu cio ngiarenda gwika ri Ruto mwana wa Ruto raiga atiriri tugire gucaria na kugea na kindu itagwo provide adequate and affordable working capital to all farmers through cooperative societies. Thathaiti cia cooperative re si heo hinya wakota kuhe arimi mbeca cia kota kumateithiriria kurima. Undu ucio ngi ni deploy modern agricultural urimi wa kiriu thie kurima uria wa tene. Na kimona Raila raiga atiriri tungihota kugea na
inputs ocio ne acokera mbego fertilizer chemical na besha credit Odisho gene minimum implement minimum guarantee return to farmers and eliminate post harvest losses. Kwe hadhara nyene muno arimi mathiaga thutha kugetha magetha mao. Agika either gigacikinya gwi thoko kana cirge ciagite muguri rege ndu wa kwaga kwa kuiga cia bei ici kiati riu iyo ni raira gatuka president ni akanina neguo undu ucio ngini horo wa agro processing ne na kuongerera value addition kuongerera kiria turari mariri ugithondekera guku correct na tukendia ja na guku bururi-ini undu ucio ngini maintain and introduce budget adjustment to continue with subsidies for fuel in order to keep costs low kugia thirikari ikoragwo tikogwera igati subsidies ni guthii thirathirite thirikari korona besha stakaga cia subsidies ni ndo maguta tondu fuel ina goro muno ri tuguitha guithirio ni kuguitha guithia thogora ni nguonete na ria turitua guthoma ni turiuga turatathi twana guku thiini ataramu matiganite makiurio mareciria ni kiraria kiria kingi wa mbere umenye kwina uhoro wa riua mbura kwaga tondu urimi witu no wagweterera mbura correct koguo uhoro wa mbura gukorwo ati ndiurete kundu kuingi ni ucungiriria ngaragu undu kana indo kugia goro undu ucio ngiturerwo ni kindu kiretwo covid aya ni ataramu mararia murimu uyu wokire wa covid naguo ni warehire maundu na bara ino ikuria Russia na Ukraine ona no iragwetwo ati ni cangeire hari ciringi tugukorwo itari ugu hana na indo ikagia goro kwina ndugamano na ni ndona ihutitio ni gatheti ciere gatagati ga President Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto. President Uhuru Kenyatta kwi muthenya wa Jumamothi ni aigereire kana ni atonyereire mundu gwitwa Ruto na akeruto arake mucokeria na aramwira atiriri hindi ria twaguthuraga ri na watubataraga twaguthurire hindi ria wari na bata na ithio we voted you when you needed us ni twarugamire nawe hindi ria wabataraga tutirakwira utu support no tiga guturakarira nio miario iria Ruto aracokerie President Uhuru Kenyatta matikoretwo makiguana gutiri ungira uri ungi warumwo ni mahitaniria mundu gwetwo Nelson Harvey arauga magitekia Westlands na tigiti wa UDA arauga gutire mundu visionless na rudderless mundu utari kioneki na mundu wa gutindikwo ta Musalia Mudavadi visionless and rudderless Mudavadi ni mundu wa gutindikwo ti mundu wa kwira na ti mutongoria ungika ati tondu mutongoria ni kuona kuraihu na gutongoria andu ake na kwira andu ake njira nino riu Nelson Harvey arauga Musalia Mudavadi ni indecisive uduria haha ndirona they both vow allegiance all the name mwena wa Ruto all the mara support Ruto no area kuria mulembe matiraiguana ni mararumana wenye kwa wenye no eri macokete maga support Ruto haya ni twahe ndeto cia guku Nairobi ni ngokwira ungecera Nairobi ire ni kuna ko ungecera kabisa ukete Nairobi ire ni kuna ko ungethie kwirorera maundu ma Nairobi korowo kana Nairobi korowo kana Nairobi ire ni kuna ko ungegukenia iri ko mundu tari woka Nairobi na ni ingi ndio ndakigiuka hatari kiria agi tigo ndreiga atiri ndio ni capital city kaje andu aingi maburi maria mangirite ru ngethi kuria North Korea onaga mundu athirirageria guthii kuona Pyongyang one haria president wa ocio to Kim Jong acio ni ma dictator merego no nginya mathie makerore haria akoragwo kana haria history ya nari kia hinya ni kaingi tuthia kundu tondu hena gitumi wina bata kuo utari na bata riu ri taru ni ndie ndari ndio ndoka gucera oguo oke wone bunge oke wone na mutu na mbeiyo ya mutu umbe omucio ugoke Nairobi taru ni ndie ndathie rere eno ni ndie ndathie Kitui ni thite ni ndie ndathie Eldoret nona tondu ni kindurira nduri na gitumi ugifatara guthie kuo koguo kuri andu ingi matari moka Nairobi riu ni turerwo ungiuka Nairobi ire niko gwa guthie kuona correct nego tikiriria hau nego ndakuona ni kumundu agiuka Nairobi no kono kora turero tungiuka mundu ari athina turi o guku ndu riu nyo mutindaga guku riu we ngena atari undu riu ri itha ria thaigire ni gukorwo na riri kona mutimeta Victoria Wanjiku ni mutarani na roa maundu megi uhoro wa ciana makiria ciri thukuru na ni arahutiria ranjira homosexuality
na lesbianism ni cingihite muno ciana macukuru-ini maitu na ni aterete mathukuru maingi muno ni uka gutwira maundu macio mamwe na mamwe na tugerie kurora niki kirari akengi macukuru-ini maitu. Thank you. Ni tu na muthuri etagwo Mwiruri wa Njane. Yes. Uyu ndokorigwo niwe. Onake no agithunguri ona mugeni wako no agithunguri. Sasa umuthe githunguri ni kirie. Umuthe tu na Mwiruri Njane na wakuma githunguri. Correct. Na ni tukwaria nginya maundu maya ma uteti na muturire. Correct. Gosi yonge korona kiuria kana ona wonio wothe namba itu SMS na tutumire ni 22488 ona thie Facebook page itu ya Inooro TV tu how live na tuko tugithoma ndumiriri cia kuri Kenya bejokeria na mohoro maitu maitharire. Wega muno ni undu wa guthi na mbere guikarania ni thini kaida guthomera mohoro maitu na njira nguhi ma ithaa riri iria thinacara na ritwa riakwa ni Njoroge wa Githiji. Munini wa President William Ruto augite thirikari yake ni igekira hinya na ihe wiathi honge cia ucirithania na utuiria guteithiriria kung'ethanira na ungumania hatari muthitukanio. Akirehithia icera riake ria thiko yake ya mbere kaunti-ini ya Meru, Ruto augite ati ni ahoterete kugitira President Uhuru Kenyatta wona ainekiriria itena riake ria wathani. Julius Kareithi wa Munene ni mwandikiti wa mohoro na rino horo uyu kuma mwena wa Meru. Tauni-ini ya Larigebe ya Rugongo Ruto nekeana thoko-ini cia Thambiro Igembe ya gatagati, Murika, Mukinduri, Kiburi-ini tigani ya irathiro na Limoro tigani ya ithwiro nikuo ngwataniro ya Kenya Kwanza itamburukitie neti yayo gukinyira kura itanyihire 700,000 cia kaunti ya Meru. Na mimi wangwana wa Meru, mimi nataka niwaambie hiyo program ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Na wakaniambia nikuulize kwa heshima, katika zile nchi ambaye zinanunua miraa, balozi wa Kenya katika Somalia, katika hizo area atoke hapa Lare, hapa Igembe North atafute soko ya miraa. Arumirirwo ni mbuto ya atongoria aria mahuragira himito yake. Munini wa President William Ruto augite gikayukia wathani ta President wa gatano kioneki kiria muingi wahandire nikio gikamuhe mwerekera wa mwathanire wake na gutigirira ati honge cia thirikari ni ciege na wiathi wa kuruta wira wacio. Na tutafanya criminal justice system, institutions ya criminal justice system iwe na uwezo wa kupigana na ufisadi. Sisi hatuna vita na mtu yeyote. Na ndio tunaangalia wakulima wapate GMR. Tunaangalia wakulima fertilizer ishuke bei 2500 kwenda chini. Kitu hatufanyi, sisi hatumwachi William Ruto. Tutakaa na yeye mpaka tarehe 9 mwezi wa 8 tumpigie kura awe rais wa Kenya. Ruto ugite kioneki giake gutire mundu kirongorire gukanaguraria na ugu aria marauga ni gikagagia President Uhuru Kenyatta mwa wabici ni morite njira. Wanasema ati sisi tuko na shida na Uhuru Kenyatta. We have no problem with Uhuru Kenyatta. We are the ones who ran his campaign. We are the ones who voted for him. Na kwanza Uhuru Kenyatta sisi ndio tutamwangalia akienda nyumbani na tutahakikisha kwamba amepumzika sawa sawa, ndio aone vile tutasukuma hii nchi kweli kweli. Ni kweli ama si kweli? And we are asking all the cartels to be prepared for accountability. Ona kuri uguo munini wa President ni oritie President eherie ngaje ya kuona tatangihota wira wa gutongoria bururi amware na wira wa kio giake. Na nataka nimwambie rafiki yangu rais, usikuwe na wasiwasi na ile manifesto nimelaunch. Don't worry my friend, I will make sure this country goes forward. You know the capacity I have. Ni kweli ama si kweli? Hao polisi pia wameumia. Na wale police officers wa Meru, ile memorandum mmenitumia nimepokea. Tumekubaliana tutaongeza nyinyi mshahara. Kampeni cia Kenya Kwanza ikaigira thiko yake iri Meru muthenya wa mwambiririo mbere ya kwerekerio kaunti-ini ya Isiolo. Arambe! Thiko ya mbere ya icera ria thiko igiri ria munini wa President kaunti-ini ya Meru. Mbuto ya Kenya Kwanza ironeka gutharia hemeria igikorwo yambitwo ni mbuto ya Azimio One Kenya Alliance kaunti-ini no. Atongoria a ngwataniro ino makioneka kuhurira ndebe atongoria aria marugamite na ngwataniro ya Kenya Kwanza na muroto wa kuyukia kura itanyihire 700,000 cia kaunti ya Meru.
Ngiribotera Inooro TV kuma itũra-inĩ rĩa Lare kaunti-inĩ ya Meru. Njĩtagwo Julius Kareithi wa Munene. Nwega muno Julius Kareithi wa Munene. Mutirithia wa Raila Odinga Martha Karua augite ati thirikari ya Raila Odinga yaingira wabici wira wayo wa mbere ugakorwo uri kunyihia thogora wa indo cia mahuthiro niguo mukenya ahuthiro ni thogora wa muturire. Akiuha aikia akura icigani cia kana icigani itikanite cia ubunge cia kaunti ya Nairobi. Karua augite ati ona ngombo cia biacara iria thirikari ya Odinga kaheana ikahotekeka kumana na ikinya ria Odinga kuhurana na ungumania uria uteburangite wonjoria wa bururi. Harun Njoroge wa Maina ni aratariria. Karua togoretie buto ya Azimio One Kenya Alliance kaunti ya Nairobi. Azimio! Kuha aikia akura makiria ma milioni 2 a kaunti no magathura Raila Odinga atuike president wa gatano wa bururi. Atuikanitie icigo cia ubunge cia Westlands, Dagoreti ya Rugongo na ya Kianda, Starehe, Kamukoji, Mathare, Embakasi ya Rugongo, Embakasi ya Gatagati na gutirihira Githurai Roysambu. No ngeboka orore timu ire tung'ethanire nayo orore timu ya Martha na Raila no ngetekia ati akwirira ni ukona na wone ati timu ni imwe na ni timu ya Raila na Martha. Wakupigania haki za akina mama na wazee na watu wote. Ni mtendaji kazi. Hebu nionyesheni kwa mfano wale wanapiga. Mahali mama yuko ndio mahali vijana watakuwa wanakaa. Hivyo ndio umesema. Tuseme rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Raila Amolo. Hiyo siku uchague mama na baba kwa sababu hawa wametuakisha kama vijana haki zetu. We just want to know that na kuona Nairobi niyo inyitiriire gicunje kia 65 harĩ igana kia wonjoria wa bururi. Karua augite thirikari ya Odinga ni kagirithia riera ria kuigithia na kuhura biacara guku bururi-ini ari njira ona ya gutura mawira kuri ayuthi. Tutakuwa na viwanda mpya za kuleta ajira kwa vijana wetu. Tutakuza talent zenu. Tutawapatia pesa ya credit na kijana akianzisha kazi hata lipa hiyo mkopo mpaka miaka 7 iishe. Biashara yake iweze kushika nguvu. Kura tuimarishe mazingira, tukolect takataka na tuondoe uchafu Nairobi. Na pia tuboreshe uchumi ndio wachuuzi muwe na maisha marefu. Karua arauga wira wa mbere wa Odinga ni kuhurana na ungumania uria utumite wonjoria wa bururi utebebe na ona ugacungereria thogora wa indo cia mahuthiro ma o muthenya wa batire. Na tutaanzia na mambo ya unga na mambo ingine yote. Ni tugukora tukirora rugano runa njira igwete no igwa rwina thina wa mugambo. Mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ni arikitie icera riake gicigo-ini kia Nyanza kuria atafanite mishamanio matura-ini ngurani ma kaunti ya Homa Bay. Raila hamwe na atongoria aria manyitanire nao ni moritie aikia akura makeyumiri igana kwa igana niguo makanyitirira Odinga na mutirithia wake Martha Karua ihenyeni ria kurigithatha President Uhuru Kenyatta. Kwamba guikiria tondu rugano ruo na ruo no rwarehe wari mwari tugukorwo tugikurehera the ona twaramukira na njira ria igwe tutambatikiria nituracokereria thutha kahinda gatari kuraya. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen.
And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa na story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Niĩ nĩ ndathukia mũtũrĩre wake. Ruo rũrĩa agereirie baba witũ nĩ ruo rũtũmire ona niĩ nyende kũmũgereria ruo. Shabu we nĩ ũramenya kĩrĩa kĩhanĩkĩte mũciĩ. No ndikwendaga gũgũkĩria. Sharin tajĩra nĩkĩ kĩhanĩkĩte? Kũrĩ ta we no ũrĩre nginya rũciũ rũcinĩ. Tondũ gũgĩkinya rũciũ ndũgakorwo ũkĩrĩra. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Rũciũ rũgacĩru rwakagwo mĩthingi-inĩ ya wonjoria wa ũmũthĩ.